Dobro večer, dragi moji Kločani. Izvinjavam se, moram novo protokol. Evo, otvaramo 12. skupštinu naše BB kolone. Ja bih prvo, evo, pošto je to već, da kažem, tradicionalno, pošto smo za tripun dan ljubavi, dan zaljubljeni, da vam prvo čestitam puno sreće, puno zdravlja porodicama vašim vama, da vam želim puno ljubavi, da vam želim da ste uvijek zaljubljeni i da neko u vas bude zaljubljen. Nažalost, u skorije vrijeme ostali smo bez naša dva člana, bez Čikaraće, Kuhića, bez našeg Bove Đukića Slobodana. Ja bih vas zamolio da minutom ćutanja odamo počast našim članima. Neka im je večna slava, neka im je laka zemlja. Moramo spomenuti našeg apotekara Vašku, i on je bio naš član, znači ostaje nam da ih se sjećamo svi, da ih što duže spominjemo, Boga mi da se ponosimo kakve smo članove imali u naših redovima. Danas smo malo, ćemo skratiti, pa ja ću pokušati skratiti. Prošle sam godine spominjao neki duh zajednice, koji je stvarno samo kod nas u BB koloni. Evo, ova ružna i loša vremena, zaista mi što radimo je lijepa stvar. Lijepo je vidjeti naše klupe, lijepo je vidjeti naše nesprave za vježbanje, naše staze. Da dalje ne spominjem, ja bih spomenuo samo našu omladinu, koja je senas skorije vrijeme posadila nemali broj sadnica u Ljeviku. Posadila je cijeli drvozik, koji je već ukras našeg Ljevika. A zamislite za koju godinu kad to poraste i procvjeta. Do duše, kad se to sadilo, ja sam bio malo sa strane. Ali, kao u šahu, bolje se vidi onaj ko je sa strane. Kad sam vidio kako oni dijele lopat, budak, flašo, vodu kad su zaljevali salice, mene su posjetili oni na dobra stara vremena. Zato spominjem kao neki duh zajednice koji, hvala Bogu, evo, prenijeli smo i na ove naše mlađe. Ja se zahvaljujem u oblasti što je posadila tolike zajednice. Moram još napomenuti kada sam nema Zvijezdana, pa ćemo malo to skratiti. Ja bih pozvao Draga Novakovića, koji bi u ime upravnog odbora našeg rekao par riječi, pošto je danas i skupština izborna, pa ćemo to malo brzinski. Hvala predsjedniku. Evo, pripala mi ova malo iznenadna obaveza, pošto ima malo iskustva u radu sa skupštinom, a mi smo ovdje svi skupština kolone BB. Zbog odsustva opravdanog Zvijezdana, zbog nastavnih problema, evo ovako, u ime upravnog odbora, a prije svega da vam se zahvalim na ovako stvarno impozantnom broju i sa ove strane, i sa oba dvije strane. Hvala svima što ste se odazvali našem pozivu da dođete na ovo naše druženje. Ovo pokazuje da taj duh zajednice i duh starougljevički, ili bolje rečeno duh kolone BB, vjerovatno neće nikada da se ugasi. U ime upravnog odbora moje je da predložim, pošto smo tehnički ostali bez onih papiroloških stvari ove godine zbog problema, zato što nam je Zvezdan danas iskočio, znači predlog upravnog odbora je da i za naredni mandat od 4 godine, da rećemo ovako kako nas svi naučiva, ostane predsjednik udruženja.
Znači, to je prijedlog. Čiva da ostane predsjednik udruženja, Zvijezdan da ostane predsjednik upravnog odbora i Pero Vasković da ostane potpredsjednik. Upravni odbor se ne proširuje, nego mijenja za nova 3 člana zbog opravdanih okolnosti. 3 člana izlaze, 3 nova ulaze, tako da o tome ćemo svi biti obavješteni. Ono što bi bilo ovako moje pitanje za sve vas, da li se vi slažete da prije svega ovi predsjednički organi ostanu takvi kakvi jesu? Da ne kažemo ko je za, da dižemo ruke, ali možemo se pozdraviti pa reći svi smo za, jel tako? U moje lično ime, hvala svima što ste se u ovakvom broju velikom odazvali, a evo možda i jedna sjetna misao. U odnosu na prošlu godinu kolona, ona naša kolona u Starom Ugljeviku je sada zaista nestala. Svjedoci smo, vjerovatno ja i Dragan i mnogi od vas, vidim i njega gore, i oni gore stalno se srećemo. Sada je stvarno od toga skoro pa da nema više ništa, tako da ostaju nam slike, ostaju nam uspomene i ostaju nam ova svakako lijepa druženja na koje smo navikli da ovako budemo, ako Bog da, još što većim brojem. Ja ću nastojati da s vremena na vrijeme izbacimo onako po koju onu sličicu lijepu. Izbacio sam ih jučer sa onim ulicama, ima toga još, ali ostavimo pomalo da to traje, da ne bude sve u jednoj godini. Hvala svima, znači izabrali smo to novo rukovodstvo i u ime kolone BB ja ću predati ipak predsjedniku mikrofon da on nastavi svoju priču. Hvala vam. Hvala, Boškovski. Još sam možda trebao reći, za ovih 12 godina možda smo mogli raditi više i bolje. Međutim, opet kad se vratimo na taj duh zajednice koji mi imamo, zaista je vrijedilo ovo što postojimo. Na kraju opet da vam se zahvalim i Foči što se došli u velikom broju, da vam poželim prijatnu večer, puno sreće na tomboli, puno sreće, puno znanja na kvizu koji će biti malo iznenađenje, da se zahvalim našem muzičaru koji je i večeras uz nas, da se zahvalim osobi restorana Domana koji je uz nas već 12 godina, svi 12 godina. Hvala im. Živjeli. Pozivam sada našega Božu koji će reći nešto u ime Baby Kone. I kasnije će voditi jedan kviz zanimljiv. Hvala ti Božu. Dragi moji kolonaši, prijatelji i poštovalci Ugljevik kolona. Kad sam polazio ovamo, pitaju me neki prijatelji pod navodnicima, šta vam je ta kolona? Šta vam to znači? Šta tu vidiš? Ja njima kažem, vidim ono što vi ne vidite. Vidim naše djetinjstvo, vidim našu mladost. To je naše djetinjstvo, a svi znamo da je djetinjstvo početak života. To su one neistvarene duše koje su živjele u koloni i koje su optimistički gledali na život. Tu je naša mladost. U jednoj pjesmi se kaže, mladost je ruža koja samo jednom cvjeta. Drugo, reći vam šta smo mi sve imali. Pa imali smo i lijepu školu, imali smo i bioskop, imali smo i šah salu, imali smo